Ia vi ia lava le tua le nei tai au, ia e mua lava e whaatalofa atu le tātou e Kalesia Samoa, ma lo le soifua, ma lo le langi mama, whaatalofa fo i le tātou whanau awa e special fo i le nei aso. Amene, Tamaiti o le a le mea e whapito ai le nei aso. O le aso sao Tamaiti, e se le ata mai le nei whanau. Ia Tamaiti whaalongo mai, le lau fasili atu university e tolu mai le tusipa ia. Tamaiti o waina whaia oe. Whaalongo mai, Tamaiti o waina whaia oe. Yes, o le atua na whaia oe, ese le lei Tamaiti. Ia Tamaiti al vasili lo na lua, Tamaiti o wailo whaola. Ano mai o wailo o whaola. O Yesu, sa o le lei le tātou whanau. Ia al vasili muli, Tamaiti o waina tale papa. Yes, o Mose, e se le mānaia Tamaiti, ia toi mai sau pati nā e maulunga i le vi inga le atua. Ia o loo i ngoa pati, na o whanau i au kilangi i Grey Lynn i le tausanga tasi iwa, fitu wha o umātua o Elisabeta tiu malu mai le nuu lea le au lea sale le longa. O loo ta maa foi o i a whaatau lau pena ta funga e sau ma le nuu a sau. O ofa puipo i loo to lua i a vai e lua furu whaatau sanga. Ai na whewa i maa ua i le tolu tau sanga. Ia o le teini foi e sau mai le sale longa. Yeah, what a small world. Yeah, o loo whanau o loo matua o Jesse, so o ia Ethan longa lua, o Cruz longa tolu, a lau le wii o le mato a inga o Olivia. Ia toi whaafelo wai le sunga le fō mai, le apostolo, ia asafo, a whaapaya foi le whale tua i le masiofo ia Helen, ua tātou mafuta le nei tai au, whawhatai mo le nei avanoa o te sheina se upu whaamalosi i le tātou whanau whapaya foi le tātou e Kalesia. Ia o le nei teimi a ieto tuspa ia, ia sui le tātou tuspa ia, i le whengengo fō, ia Ioane, ma tā upu e walu, a le tātou sila i le whaipu sfunu ma le lua. Maua lo tātou mata upu, say amen. Amen. E Ioane mata upu walu, whaipu sfulu ma le lua. Ona toi whetalai atu lea o Yesu ia te i lato, ua whetalai mai. O au o le mālama lama o le lalolangi, o so se tasi e muli mai ati au, e le sa vali i le pō i le uli, a e maua e ia le mālama lama o le ola, o ese le mānaia le fuai pūlea, whai mai na wheta lei atu Yesu, o au o le mālama lama o le lalolangi, o so se tasi e muli mai ati au, e le sa vali i le pō i le uli, a e maua e ia le mālama lama o le ola. Tamaiti whalongo mai, o ai le mālama lama. Tau mai Tamaiti o ai le mālama lama. O Yesu, sa o le lei, e se le mānai le tali le whanau. Who is the shining light? It's Jesus. A whai e te muli mai ati au, wa e maua hau. O tau leo ma moema, o tau langama, o tau vaile ola, au foi le mālama lama. Jesus said, you will have the light of life. Na wheta lei atu Yesu, e ia te oe le mālama lama o le ola. Isn't that amazing? E ia te oe le mālama lama o le ola. O le whesoota inga le vā o le mālama lama ma le ola. What is the connection between light and life? O le ale whasoto inga i le vā le mālama lama ma le ola. In John chapter 1 verse 4, in him was life, and the life was the light of men. I le tusi a Ioane, mata upu mua, i le whai upu whawha mai, o lotu ina mai ai le tali, o iai to tonu ia te ia le ola, ma o le ola fo i o le mālama lama lea o tangata.
e tuuina mai le ola le malama lama o le soifuanga o Yesu ma le olanga o loo iai le whasoina atu i lātou o e muli ate ia. E au maia e ia lātou le malama lama o lona winga wa tātou woti ma tau waso i le malama lama. Se ia ina tuina mai tātou le soifua Yesu i le anganga le tua ona tātou wa ai lea. You see, kids, the life gives the light. The life of Jesus has, and the life he shares with those who follow him gives them light. This is when we are dead and blind to the light until the life of Jesus is imparted to us by God's Spirit. And then we see. Jesus said, I am the light of the world. That's exactly what he said. I am the light of the world. Na whetalai atu Yesu o au o le malama lama o le lalolangi. Jesus shines, he guides, he enables us to see things as they are. O Yesu e susulu wai le malama lama ma mawhai ai o na tātou wa ai I mea pei o na iai. Now see, no one cannot put out the light that Jesus brings into the world. E le ai se tasi e le mawhai o na tape ina le malama lama lea e au maia Yesu le lalolangi. Pamene? I le māteo 5, I le whai upu sifulu whai o sifulu ono whai mai o tau o e malama lama o le lalolangi. E le mawhai o na lilo le a ai wa tui lunga o le maunga. La tau te tuuina fo I le mo li e tuu ai lalo I le mea o e fu ai le saito. Ai tuu lunga lava o le tuunga moli I pula atu I le fale uma. Ia whaapea ona pula atu o tau malama lama I luma o tangata. Ina ia la tau I loa o tau le amiu le lei, la tau vivi atu ai o tau tama I le langi. Tamaiti, mātua mal e kalesia, o oi o le malama lama o le lalulangi. Kids, you are the light of the world. Parents, you are the light of the world. It says Matthew chapter 5 that you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on a stand, and it gives the light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ia, e tolu ni amanatu o te fia whaasoa atu. 3 quick points I want to share with you this morning. O le manatu mua. Whalongo mai Tamaiti, whalongo mai ekalesia, tato ekalesia. O le manatu mua. Ua wala awina I tātou e le atua e a vea suluina I le malama lama. Ua wala awina tātou le atua e a vea I le suluina le malama lama. Point 1, God has called us to be the light. O le avea I le malama lama o le laulangi, ua wala awina kerisiano, e avea ma whaataita inga suinga ma le wha moe, I se lalolangi pongi sā ma le nuti umia. E tatau ona lātou I lo atu le lalulangi, ma whasulu atu lātou malama lama, e ala I le ngaluenga le lei, whaalia le anga le lei, o le anga alofa, o le wha mangalo atu, ma le alofa I tangata uma. But you see, by being the light of the world, Christians are called to be examples of change and hope in a dark, broken world. They are to go out into the world and let their light shine through good works, showing kindness, compassion, forgiveness, and love to all people. We need to be the light. We need to walk in the light. Amen. Amen. Ia o le manatu lo na lua, whai mai aua le nanaina lo malama lama. E se le māneia le pule a, aua e te nanaina lo malama lama. Don't hide your light. Jesus said, a city that sits on a hill cannot be hidden. God had made you to be the light. God had made you to be the lampstand because he is going to elevate you in dark areas. Whamaile tusipa ia I le māteo 5 whai pusul 5 na whetalai atu Yesu o se a ai e nofo lunga o se maunga e le mawhai ona na tia. Amene. Na whaia le atua e a vea oe ma le malama lama. Na whaia oe le atua e a vea matu langa o le mōli. Amene.
Point number 3 is shine your light. Ole manatu lona tolu, ia susulu watu lo malama. Vasili, if I bear fair on a fail in mea, how do you do that? How do I do that? In verse 16, it says, when you're shining your light, you're doing good works. Amen. Be asusulu watu lo malama ia fayanga luenga lele. Amen. According to Matthew 5, verse 14 to 16, Jesus Christ teaches us to be the light of the world, illuminating the darkness and bringing hope to those around us. Our Christian identity is not just about attending churches, but living as a beacon of love, kindness, and grace. Church and kids, we are called to embrace our unique purpose and make a difference in the lives of others. Living as a Christian means embracing the responsibility to let our true light shine brightly and be a living testament to the love and the truth of Jesus Christ. E tu saima le māteo mta upo e lui lima i le whai pusfulu whai o sfulu ono ua haoa o ina tātou e Yesu Keriso i a vea se malama lama o le lalolangi e wha malama hina le pongi sa ma au maia le wha moe i lātou si o mi e lātou o le tātou wha si o manga wha kerisiano e le na o au wai le lotu po le taloina ai o le ola e se sulu wai le alofa ma le anganga le lei a le alofa tu noa. Amene. Amene. Whaalongo mai tātou e kālesia, Tamaiti whaalongo mai. Ua wala au wina i tātou e te lia lo tātou whaa moenga i tūlanga ese ma whaia se sanga i le olanga wisi. O le ola o se kerisiano o lona uinga, o le talaina, o le tute tau ave e se suru watu le tātou malama moni, ma avea ma se moli mauai o le alofa, ma le upumoni o Yesu. See, church, Jesus says in John 12:6, while you have the light, believe in the light, that you may become sons of the light. When you believe in Jesus as your precious light, when you follow him as your truth and as your wisdom and your way and beauty, you have his life. You are the son of light. You are begotten into the family of light, and this light will never go out. In the moment of death, when the world thinks all lights go out, for you it will be the light of heaven. Jesus is the light of the world. Ava sarwatu ile Yohanes hululu tonu au itatu ile malama ia o to tali tonu le malama ina avea o to ma teli o le malama ai tali tonu ia o Yesu o lo malama taua ai muli ya te ia o lo pumoni ma lo poto ma lo wala ma lo laulele ua mawalona ola. O oe o se atalii i le malama ua whanauina o tau le ainga le malama ma le o le tapeneina le lava le nei malama i le teimi e oti pe manatu laulangi ua te per moli uma awa o oe o ia vema le malama o le langi o Yesu o le malama. Amen. So, o se upu wha malosi le tātou ainga le nei tai au, to e mai sau pati nā e maulunga i le viinga le atua. Hallelujah. Tamaiti ma le tātou e kālesia. O oe e se sulu ai le malama i te ngata uma le nei lalolangi. Amen. Amen. Ia tātou mo ini tātou mata, o tātou fonga le tātou te talo. Tama, whawhetailo o lofa, whawhetailo wanga le lei, whawhetailo o upu le nei tai au. Tama, o loo whawa au pēo na tātou se sulu watu le malama i le lalolangi. Tama whamanuia tele tātou whanau, whamanuia le tātou e kālesia, i le suwafa Yesu. Amen. E toi mai sau pati nā. Ia le nei taimi, o te bala au watu le apostolo, fo mai, Tamale nei fale fa bea foi le tinale ngaluenga ya mama Helen. Pia faisi pu fa ma losi o le tato fa no ma te faisi na te talo foi. Ia pati mai. Ia, soi fua.